Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang tara jirong BJP kang dang mai kang nipon ex KPLT Welfare Society atumpen dolomara cases asai hamlong chithanchimu mamai mesen pen pachun pon Jila aha warlong kedu bharu bakta MA School hemkimi CM Dr. Tram longhang adideng pen kang pon Lower Amri PS hini BJP arada tumpen chingrum si mai kang nipon Chemistry and Biology Lab building kimi CM Dr. Tram longhang adideng pen kang pon Non kibang si emlek along BCP tumpang kiparem vekji pupen ajokpon si Congress atum sami Alliance dusi pusi Karbi Longri District Congress Committee Maipu pending jepon AP atsi atum ke keche su tumpan voter list pen meneng khan ednang ji pukaning je tum si non emlek hod buki keche su tumpan si majirpu thurong pusi CM Dr. Tram mohang pen arbokpon Hamran konsensi angkang along Akimi Polling Station kang pupon amai paman pon non birtang tonpen puthot lang ponik sinak lakhaing ko raphon lip MSC consensi ke parlopon upper tarpung lapan lower tarpung dirula tok bi pathu khlamlong BJP kang dang mai kang nipon labang so BJP kang dang mai long pen sami Congress lapan ki AP the pen bang pharu sirat chokner kebra ka thomatum BJP long chepok dun tarpung arara tuma phan sami arong tin along pen sami prabjin pen power tiller ihu bipon pu lapan ki self help group atuma phan da krung saya hem sami kimrang pipon pu lapan ki arong tina tuma phan sami laban ki adon tina tuma phan sami longli pata sami bi phong bong pipon pu bisi pa chini pon do laban ki dolamara pen tarapung langlok so pen tarapung an ka cheleng atawar sami MLA kiri ki judlote war sami slam pipon pu bisi CM Dr. Tram rong hang pen lamchak pipon tarapung pen samsing engleng Karbi Longri Abirta tarapung long anglok la so bi bang ke apar tarapung mang tan ni para so tarapung ki bang ke rapen lam ka chipichoy public interaction asayang ding asala so public interaction sayang ding along lam ka chipichoy asayang ding long rapen niliphan kenang sot asayang ding ke klempon ang jipu niliphan na chuni yateng kan nili punan ke klempon etlo isi ini lukok tahai lapen ke apar tarapung long nili election aphan campaign sige bhang dak helicopter pen dak thoblo asila sota me dak kenang so char sa hem aphan dalo so tangka paisa lo so si pikang datlo lapen ke dak lukhimona duan nangji pulola frido dak rong frido hai tame pikang lo dagara tum men ke toar tuar bang non klem pun nomlo asuni kan siang mo tang pon po pero kopi ni bang ke dak urun hanse ke hai PSLC presiden lo maupun tarapung dari angkang lo lapen Kongres pen rolem tok bi alang tum patir pi pon si pini non bharu ini sose abang khubang pi lo PSLC Kongres pen ci open BJP parti la lemra pet lang po nak itu long pini deng pon lo lapen kedak kenang ji arong tumhan ini lamcak pikang lo tak adon tin uwe rong suri CCTV konji apana ke joy pen konsil pen ini ipon pon pen dak uwe tu rong pek hai nang thana prang ini dak keso klim dak ipon ji pulam caka teng pen pipon nap lo pusin kana pulo apen ke don ke uwe klim asi e don pen rong suri konsil pen de lapen ang palta adak long le pota ke long le tum dola non hithiru yang mong dak lo kelemesi pokitro ye phan ini pulo adak hithiru yang mong long le pota ke joy pen don lapen ke dak aratum karen avela strict apang solar ke ron solar jona plus ini mah adak mai do bom hota commissioner pen chiki hoilo lang tum prabjin pen di office ave da prabjin pen dak karen ave pele ye phan boi pon posana tin bang thanlo lapen aparta adak power tiller polling station truck do polling station truck bhan council pen agriculture department pen power tiller humni ni humkri ni
akke joy pen rong ro kachutu kiara tum phan ki bonje phan ki tang je long kapuri tum bangal long Angke sa medical sub center ta taka pin mun. medical sub center ki ahem ki merlo asida doctor pin itum arwe basinon la tuar jang det lo pulong te dak doctor dang to Kali tar pungna kim kilang. Lakhai ko ratrok Durbagri MSC Consensi ke Parlapon Tolamara KCS asai Hemalong ex KPLT Welfare Society atumpen thansima ajai mek pamanpon ex KPLT Welfare Society klembang phu malong tibung pensi mai charipon lo lapen alihiaman pen ex KPLT signatory ex chairman anparsmi social welfare board chairman ranrong pi konchunbang govinsont kro ex KPLT Assistant General Secretary Denelson Timung, ex-KPLT Welfare Society Public City, Angrong Hanse, Advisor Amita Hanse, Vice President Ranam Lizang, Durbagri ex-KPLT Welfare Society Amaipu, Prodip Terangs, Anpar Sami, ex-KPLT Long Lembang Pubang Pitumta Chitongdun. Kailapan Longri Abirta, si Kedam Tanga Por Hutsmi, ex-KPLT Atom Pensami, Resim Kang Tang Pensi, Ot Pensi Nati Songlu. Bon same Karbi Longri same monsam dunangji lapen ki monsam pensi puthot abang so puthak kache song sembe pachun ponji pupen ajok pensi kedam tang surinde encourage yening kan hut pensi resim kang tang pensi usi golf atum pensi lamdon chitoklo labang so golf atum pen lamdon chitok det pen api bang ki ex KPLT long lembang pu bang pitum ansami sorkar atum pen kelong nang chi aron teng pen kelong ma kelong lema lapen ki ex KPLT lembang pu bang pitum ki sung ki boy lam puthak sami ke chini pa meji phansi labang so mailong sami than che mum pon lo lapen ex KPLT tum kitu honest sami ki claim kedam pa meji phan sami alang li tum pen puthot than pari tekang thu lapen ki kewang silang arni sami khai long ria pharman bang ki ex KPLT tum arjab dun thipji busi alang li tum pen klardak pen pa chini pon 2021 tum ms toklo bang solam don puthak kisuman tum ke kachu bai ponalam theke pondo bang solam thesin tum ka paklar je pansi tum ke bang bang je thanje mu masi ke bang alam the bangla lo je open for all bang solam the 10 seat ke komane aphan cho jordet lo pasonsi kisuman along ke ni tum social media long te theklong silbang solam the puthak ni tum methang claim ra petum ta kaprek nam ta thanu thek nang pen chini dak nang ye blop so ka matha masini tum solam the ka chithan chimo masi ka bang ja semet ke la hello open for all la bang so ke binang kok banak te reservation ke kuri nang kok dimang lo non ke dam tangan ke tum reservation ka vejo ni si MSC da me kapre ka khai tum nang thurum bomlo pen non nang man bomlo non chu bom tum da khi bom tum do lo la ke solang do kal beng long rata chini dak lo pen thek dak lo pen so jo ni si non kapre dim tum lang nam lo ta Tripura ra song thak lo hadake itum tribal tum dim sita hadake Portugal rice mate Portugal chak kong ke non tribal tum si ende simo phikere tuma dimlong tamile tuma methangkar benglong at pu chi punak na bangso kama thamen sini tum ke reservation wan nang koklo sini tum bangke reservation ke wan la penon ke dulang open for 10 seat bang tame ni tum hanu ne de tame non ki unelang ke klembo matum da dulang haka preka tum tame hala bang te 100 by 100 jong si reservation kuri et non lo batang te ilo makai mo pita me nang dogling di dulong po pen mo pina me siam tami nang man bompo nang man ver po jero pon so ni tum ka matha dolo pen ka chuning de kang tung la hello pen di tum ma korte tum do an me case ke jochi tum dolang kisuman tum non jut bom lo pen kisuman ni jut dolang sela tame prabjin pen sarkar to me nang majut pipo pin tum ning thedo pen bar me lo 125 amendment tame tung maching honing che the Karbi Longri autonomous council itum CM tame bori bom lo pen itum non itum MP Omar Singh tiso alang le tame apong alang le di hilong tame ni tum se tong pet do pen alang le mithang tame bor ibom lo implement ji aphan se prapjin ben na tame 125 mm tame implement ji posin ning ke thedo ML kilik nete bokhera jok pensi Karbi Longri kedu prexam rachari tom pensmi amithang a party ben karjab duna bang phubang phia phan ong dunga fut pen ke phai pon thek ji phan busi non malom do de sang sipin pen sai chiklem pon bomlo lapuson tadaksi West Karbi Anglong Amri MSC Consensi ke parlopon Lower Amri Tokbi Rumsu PS lapen ki doloi aronga PS along kedu BJP atom pensmi maing nipon Tokbi Rumsu PS amai phu Dilip tiso pensi mai chephem phu pon lo lapen ke alu hiaman pen EMD Upsling Masalai ASC Mine and Minerals Chairman Jene Singh Teront ex Mondol Committee amai phu Sabin Ronghi
Harlison rong hi Bijoy Teron Amria rong sar amai phu Dorsing atum pen chenglok penangan rong sar lapen ke thi ding da chitong dun non ki vengzi MLA kilik along pen semi Amri LSC consensus ang kang long pen semi BJP ben kar jab dun abang phu bang phia phan semi ong dunga vur pen ki pahai pon thek je phan si labang so mailong semi than chimum pon lapen ki uwi kimia tuma phan semi ki pa thu not pachi hung ponji pu pen a jok pen si EMD upslim masala ari deng pen semi football lapen pam semi ron pon la solong lower Amri arat tum pen semi ka cheleng joy ki nang ji pu pen a jok pen si CM Dr. Trump rong hang lapen ki di upsling maslai atum pen semi bori pon si Doloi arong pen chala rambi arong an kacheleng chia phan semi 7.5 km PMGSY atwar semi tender pipon elopata pachini pon lo lapen prapjin pen longle pata lapen ki kusar char hipi atom phan semi checks semi ron pon ji EMD upsling maslai pen pachini pon Amri pen hembare bongrum Karbi Longri Abirta parti कार्यकर्ता tumben ini rapid lo lagi si parti circular parti karena itu election MLA election 2026 parti pantania parman lah program itu police station pun itu parti worker atau konsensi itu parti pahai di polling station lo itu jalan keluar jalan air untuk atau templo ini ada seremonial di sini kan gawani si tangan to hapu padam gawani si long tanglo ke tintong dalam lo orang itu tulang kan lagi ala pengani cinggung tumla ala tumlong sendut lo mane ron bom lo lagi si ningarwa tum kita long lo lagi to arong pen air 7.5 kilometers itu non already tendar koketa itu nangko itu mah sien Surubathar MSC consensus ke parliament Balibhathar arisoi jangat mabhan kachali avar sai donang ji pu pen a jok pen si sangti hidi Balibhathar High Secondary School long pen semi chemistry and biology labs buildings a hem ki kim krang pon patang kon si therein ni phai pli ani bangki CM Dr. Trump hang ari reng pen ing pu pon lo labang so building ki mi kang pu pon amalong semi aluhiam man pen CM Dr. Trump long hang EM Richard Tokbi MSC sangpi gadom terang pi EM Surjo Rongphar EM Mujul Dekar Phukont ex MLA Klengdun Ingti Simeon Rongphar VDC chairman Surubathar Alice Teronpi VDC chairperson Silarson Rongpi Maipu BJP Surubathar Mondol Committee Atumpen Chenglok Balibhathar High Secondary School long a principal lapenki teaching staff unta chitong dunmensi RDSP dun rinti CM Dr. Trump hangpen kaning jepon ki chemistry and biology lab labang ki non ki thurmi obe ki mi tumphan lukachali tumphan si warsai bipon lubusi pachini pon Bogojan pen Rajibson rongpi Karbi Longri Abirta MLA kilik atomon Karbi Longlong semi nang jab bom tanglo la solong semi Congress atumpen labang su kilik along karjab dunji aphan semi fast list bagi amen pangdak pon alo la su fast list long amen pangdak pon ateng dipotangti Bogojan LAC along pen ki Karbi Long District Congress Committee amai pu rotoning ji lapen ki West Karbi Long rongkhang LAC pen ki Agostini hit mosi amen klang dunlo Laso kilik along pensmi non kachari bom BJP government atum han ke param vekji pu pena jok pensi Karbing long kidu kang tangkring opposition party Congress lapen ki AP agency atum pensmi ki pajir pu mate alliance ki dujis tami alam nang klang lo labang so lama puthak sami Karbing Long District Congress Committee amai pu roton iti pensmi lam this paklang pon lo non kachari bom BJP gov atum phan ke param vekji pu pena jok pensi alliance mi dupu lapen ki kilik ahud BJP atum pen labang so kilig along sa BJP atum phan ki parem ji pupen rat atum pen kaning ji pon ateng pensi non ki bang ji MLA kilig hut bang ki alliance mi dovek pu lapen high command atum ateng pen majoka phan le ticket pi boy fit sami labang so bang pu bang phia phan ki pahai pon bek je phan mang ki chirap chi tudun pu pusi Karbing Long District Congress Committee amai pu roton ki pen sami pachini pon पर हुत बैंके बीजेपी रैमवेक नहीं पुपotsi इली तुआ बैंके जत समय सैक्रिफाइस पो इसी वेट एकलाई वेट के दोसी राधा निंगे है बीजेपी फन की परमजी पुलते एकलाई वेट दोते रैमजी पुपो रात सी की पुपो रात तो निंगे है लोंग से दो पे नॉन दु बैंके एपीएचएलसी पे अलायंस दोसी
BJP तुम हाँ ए long is sit तमे Karbi long के 5 tadim पे 0 लाडू पिंटों बोला नो tapi sa nalitum la inline lo okay bas bang ke cipelong ni pola velo apak phane pino ladak bang ner kep ke hang do bukaja nel ege la pe hala pu haraghat ke bang pri hang bang do dipuda bang pri do apak phane pino ning si po la pen hala tum hana na hok le adjustment na ni tum bang ki ready lo hala da ang song pen ku pisi ke klami ma la pen ni tum ta ko son se klam nei ma ni tum ta ka do ke lam chepaklang na la so Lakhain ko resi Borjan MSC consensi ke parlopon dilai N is 29 ari 9 miles adung along kedu Bhasu Bhakta MS School ahem kimi CM Dr. Tram Longhang ari remben kang pupon labang su kang pupon along Kacharabdun Education EM Richard Tokbi EM Surjorong Phar Philips Teron Bola Chairman adun thu VDCA Chairman Sunaram Singh Naratum Chitong Dunsi Mesen pen school hem kimi kang pupon Bangsu school hem non number ki thanama tum semi jumpik lang EM Surjorong Parpen Prabjin Ben Jigitan Ponsi Labangsu School Hemlo Than Bang Papeng Ponsia Pansami Cyclem Pon Pupusi Bhaksu Bhakta M School Headmaster Jondru Kumar Sharma Pen Prenketing Nu Pachini Pon Labangsu School Hemlong Charlie Dunji Ninghang Lupotangti KG1 Pen Class 10 Nanta Dupta Pachini Pon 2 Borjan Pen Sarpin Pudusu Karbi Longri Abirta CM আহিছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিব লাগে আমাৰ ইয়াত যেটো আছিল এম স্কুলে আছিল প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট থ্ৰুদি সাৰ্ভে কৰি আমাৰ ইয়াত এম স্কুলটো আপগ্ৰেড কৰা হৈছে সেকেন্ডাৰী লৈ আৰু আজি কিবা CM ছাৰ যে আহিছে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে এডুকেশ্যন EM আহিছে আমাৰ মেডিকেল EM আহিছে আমাৰ অফিস ষ্টাফ বিলাক আহিছে খুব ভাল লাগিছে আজি স্যার আজি ইয়াত আপোনাৰ স্কুল লগতে কিমান ছাৰ হৈছে স্যাৰ এষ্টাব্লিছ কৰাটো আমাৰ স্কুল আমি 1992 পৰা আমি ইয়াতে আছো এষ্টাব্লিছমেন্টৰ পৰাই আছিলো এতিয়ালৈকে কন্টিনিউ কৰি আছো স্যাৰ ষ্টুডেণ্ট কিমান হ'ব স্যাৰ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া আমাৰ আছে শিক্ষা সেতু একৰ্ডিং টু শিক্ষা সেতু আমাৰ আছে 163 এইটো ক্লাছ 5 লৈকে আছে ক্লাছ 6 টু এতিয়া 9 আছে এবাৰ 10 এক্সটেনশন হৈ যাব জবৰৰ পৰা 9 হৈছে West Karbi Anglong Hamren MSC Consensi ke parlopon angkang Hamren Hitia Banalong Hamren Gov High Secondary School polling stations lapenki Amseleng polling stations akimi ia molsing tibung arideng pen kang pupon Labangso polling stations akimi kang pupon madi kibipon thekapot raratum pen semi kachuru pajirpon Lapent non nangkelizi thareponi phai pho ani bangki Karbinong Tamas Council CM Dr. Tram Longhang rong hidi along pen semi Interactions a program pedo ponji pusi EM molsing timbung pen pachini pon 2 labangso hini polling station kang pupon amailong semi alu hiamban pen EM molsing timbung Hamren Mondol Committee amaipu Sarsing Phangchu Hamren Municipal Board of Vice Chairman Joy Singh Ingti Ward Commissioner Lining Shon Longhang lapen ki kaprek thidimda chitong don silabang so jaimek mesen pen pachun pon Hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta Bom lo la se along tena local committee long ki visit lo chethan chimum lo ke wange election MLA hur ke ong no vote pan pa ponang po la so alam se along ten pini local committee ke thom lo atumi ke thom lo atumi dik ta ke thom lo na sipina ta ko ke thom do la na pen 5 tarikh bangke tum ke chingano CM Dr. Tuliram Hong ro hidi wange interaction program pa pini PS kimia me anasana ala da isi bangke Amsalam lo isi bang daga government higher secondary school pini joining da doma ha joining do la da hada ka we da joining do da ka ba bang proxy bang do ko ni don set Karbi Anglong MLA klik atmo nang kecapen Karbi Anglong kedu prexam ratchari tumang bong pen sbi lam ngspangjar penan ki tanglo lasonsi KACCM Dr. Tramong Hang pen sbi APLC tumki kepika chisu tumphan butar lispen ameneng than et nang jipu ka songa tumsi not MLA klik hudbangki lai kepika chisu tumsi spajir putrong lapan ki re-elections ta du jipu si rara tumphan sbi APLC tumpan ki than pachini pondo bon semila bangsu re-election ta du dedesi puthot rara tumphan chubai do lasi APLC atumki rara tumphan kachong thui lok pusi KACCM Dr. Tram Longhang pen arbokon PSLC ke tu chini lo thanta bala mang sege re-election do ji dolo ma jare longle pota ta ke joy re-election do ji pupu mantone ke
Bluetooth pen transfer na to voter sa transfer kiche sodma thanai bo kiche sodma pijir poro ketan tabala mangse longle pota pilongle pulom ya tomar pinangji longle pota pinang ne pulo hoda ke bijar tumanda longle pota pidamai pusi jai ketar kan ye dam kete atuma teklong keche dake social media long teklong lo kana to ata je jai ketar ke Keruni bijar along dam set Kongres atim pen sitam si tumpan dak do tumpan hembrit mege cho tumpan ke council pen hembrit kimpi nangi la pen ke long aprek me long le ke do ke thaga dim pipo nangi puse ko kanenje thuke Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thangmi kartom